Edine, dobra večer. Dobro večer. Dobrodošli u Red Carpet. Hvala. Edine, jeste li kao dječak maštali da ćete postati slavan nogometaš? Svako dijete koje počne da igra fudbal, odnosno bilo koji drugi sport, na neki način mašta, odnosno sanja da postane, ajde da kažem tako, neki slavni sportista, ali jesam naravno, i ja sam i sanjao i maštao i šta još, ali nisam stvarno mislio da će se moji snovi ostvariti. Sve je počelo u nogometnom klubu Željezničar. Kad sam počeo, bio sam dijete i bila je teška situacija s obzirom da je tek rat prestao i znači nije bilo ni terena vani. Prvo smo počeli trenirati u školama, u dvoranama na parketu i na travi malo kasnije, s obzirom da smo na Grbavici, ajde da kažem tako, 6 godina sam na šljaci trenirao. Tako je ovaj mladi nogometaš nakon plavog dresa Sarajevskog nogometnog kluba Željezničar prešao u Češku. Najprije posuđen nižerazrednom Ustiju, a potom je uslijedilo prebacivanje u Teplice. 2007. godine prelazi u Bundesligu, gdje je proglašen za najboljeg strijelca postigavši 22 gola u sezoni 2009-2010. Vaš prvi ugovor potpisan je na 4 milijuna eura, ako se ne varam. Jeste bili ponosni na sebe u tom momentu? Pa jesam, moram da priznam, iz razloga što kada sam odlazio iz Želje me prodao za 50.000 eura i dosta je, odnosno ajde da kažem tako, neki ljudi su bili prezadovoljni s tom cifrom, da je tako nazovemo, i moram da kažem da sam bio ponosan na sebe. Pretpostavljam da se ti ljudi sada mnogo kaju. Pa iskreno da budem i ne razmišljam o njima. Koliko ste ponosni na vaš nadimak Dijamant i odakle uopće taj nadimak? To je jedan period koji me veže za jednog čovjeka, a to je Marijan Marjanović, koji je bio komentator u Bosni i kada smo igrali utakmicu sa Belgijom u Belgiji, on mi je dao taj nadimak kada sam postigao prvi gol za nas. Kada smo kod utakmica, imate li neki ritual? Imam, uđem desnom nogom uvijek na teren, izlazim zadnji, znači ima ih više, izlazim zadnji na teren kada ekipe izlaze i prije utakmice proučim Fatihu, pomolim se Bogu. I izgleda da je Bog zaista na Edinovoj strani, jer već je 2011. potpisao 4-godišnji ugovor s Manchester Cityjem za rekordnu odštetu za njemačku Bundesligu, koja je iznosila 27,5 milijuna funti. Kada sam sanjao da postanem taj neki slavan fudbaler, uz mnogo truda i rada, to sam i postao, ali sad ni u jednom trenutku nisam mogao sanjati da će na kraju neko platiti toliko novca za mene. Koliko vam je vaša obitelj zapravo potpora i da li vam nedostaje kada ste odsutni od kuće? Mislim da je lagano s te strane da ja radim nešto što volim, ali to je sve. Znači sve ostalo što dolazi uz to nije ni malo lagano i čovjek treba dosta stvari da se odriče, prije svega svoje porodice koja mi je najbitnija. Njegovi prijatelji i danas su oni s kojima se družio nekada. Kaže da je imao dosta pitanja o posudbi novca, ali s obitelji se uvijek posavjetuje kome će novac zaista i dati. Djevojke dobro procijeni i ne vjeruje da će naići na neku koja voli novac više od njega. S obzirom da nogometaše povezuju s ludim noćnim provodima, jeste li vi tipičan nogometaš? Pa dobro, mislim da svaki čovjek voli da izađe, da se provede dobro, ali mislim da u svemu tome treba naći neku granicu i mislim da što se tiče te granice ja je imam. Čime vas žene mogu osvojiti i što prvo primijetite na djevojci? Kada vidiš ženu, kada si tu u društvu nekom, kada pričaš, jednostavno ju se desi nešto, ju se ne desi. S obzirom da vas povezuju sa bosansko-hercegovačkom najboljom manekinkom Amrom Silajđić, što je zapravo prava istina, jeste li u vezi? Držim se toga i mislim da je to ono što je najbitnije, da je moj privatni život samo moj i kada ja budem htio da ga podijelim sa drugima, to će sigurno svi znati. Da li uopće poznajete Amru? Poznajem. Što mislite o njoj? Šta treba da mislim? Mislim da suvišan je bilo kakav moj komentar na Amru. Sigurno da je ona jedna od naših najboljih manekinki modela i to je sve što mogu da kažem. Čiro Blažević je rekao, to je ponovio više puta, da u nogometu apsolutno je siguran da nema nikoga ko je homoseksualac. Pa mislim da imam dosta toga. Ne treba ni zaključivati na osnovu nekih priča, jer mislim dosta se priča i svako priča, svi sve znaju, a na kraju krajeva ko zna šta je istina u svemu tome. Pozivam sve ljude dobre volje
da dođu na humanitarnu utakmicu života za našeg dragog Alena Maslu. Tako je Džeko i veliki humanitarac. Osim što je ambasador UNICEF-a za BiH, poklanjao je invalidska kolica, igrao humanitarne utakmice i iz vlastitog džepa dao 25.000 eura za liječenje teško oboljelog dječaka. Batkova emisija je to bila, znači otvorena mreža, i vidio sam, odnosno čuo kad je Batko čitao to pismo koje je Alen Maslo poslao u tu otvorenu mrežu, i nekako onda sam vidio na tom snimku njegovog oca koji je bio skrhan, tako da kažem, i jednostavno nešto mi je došlo i na kraju je ispalo kako je ispalo. Evo. Svaka čast. Da li biste možda nekada u budućnosti željeli postati nogometni trener? Sad u ovom trenutku stvarno ne želim to da budem posle karijere, jer mislim da mi je stvarno dosta tih treninga, odnosno priprema i svega ostalo što dolazi uz to. Vjerujem da ću biti nešto drugo kad završim karijeru.